And as well, Ghanaian Times. Na Usha Ghanaian Times and you must say ya. Usha film pimienu ni aduonu mienu a asempa. Eboya mane se enipa mpemienu ahasa ene aduoso miensa ena ye hire wom ewo ka akwansiam. Na eno no eda katafa etusudu miensa ewo ha. Na sembe se no ya na eyareho se mekwa ba o. Obo na bo na nwum o se o kwa ba o ma me koya wa mabiem papa koya wa mabie ya semsebe enti no yesre yase afefofrase yase nkafo monnom yen na munya bote wa kwan no so na unse asempa so wa so o drive it bi won ma be ka no kama so oh bi won ahomache wo ba oh mintumrika na wasi kwa so wani beba ho so no na ne number is 140 oh me wan no catch ho so untumrika o enti no eno no wani ba ho so sana na wate so de o nice your day no wate so nyama 7 ye ka no wate so ahu na ka no emrika ni wo mu a akwanhye ni si a eye na impact no ano ye den dodo te ya na ya to ye bo kakra na ye koso anso asre se ye nimu se ekwan ya omuye yi efiti ehokra he barrier ede kwa kosinsa wo mu junction asempa kwan no omuye yenim omuye ekoye pa adwuma guso dendende omuye na baabi a atutu no yesre ahomachia onim se bebedua na meta isifom esifom se amna no amna muti no emwa rem no me bedru ya chese isifom ti bra kwa amena aja wakodi hu dwuma mame a omasiesie okay amna no soso dodo enti odi omo hye maripoma okwa no so omo eye no omo hye baabi amna no yakase no na omo sisi no na omo fele ne kakra ma yesre omo a na wonsa wo konso a efri jontai ho ede kwa akokosi pokwase interchange ne so hono no omo ye kwan no ba kwan no eyi tonche man ya ne fa honom eno so tutu ama mesi eno awie no mienu ana mekwa traffic na wo honom nya traffic to a asan sei because we say temperate no omo anye no sade beche wahu enti ama ho na san sei na traffic ejina honom no enya traffic ketewa ena omo san so eno minim sade ye fe no asempa wo so omo ye kwan a omo concrete ade bi omo ye omo de sisi kwan no ho wahu eno so ba bia nkai kwan ni nye na e bia betumi adroje afa no omode esi wono ma kwan na moa etu ye den amna no awaso bobo san wa aden asemo wahu yenim say for safety kwan na moye no asenkafo bi so aso den ye de esi wo krampo na kwan ketu bia da ho no obefa wono ma raba bi omoye no but yesre modaroma momo ayen e kwan ye bre wo so dodo yeru akwase am akwanta woni wapanfo amoni omo nkata enkasa Ghana highway omoni omo nkasa mayen na babia tutu no ye ho so omaye ye Hebron ho ne ade ye na nye nyina no omaye ho amaye ye manager ye fa so kakra yesre pa omo siesie kwan ne man na ye too much we are suffering odi a wo mfa sa kwan no so bi ntino wo hu bra ye bre bisim bede na meta yesi apai asemo dano so China mo anim ho no ma ama saman amna akasie mienu bi eda from ensawo to Accra ho no no enyam na ketwa ebo mu na chese no so no tai no na pai wahu enti yesebo no makadi wanim a wadwen ma so ntem wo be hu a na watom yesre mu ye mobo ate we ya de sre pache mayen na yenso ye hontanyesa mo be wie kwan ne ye na muso nyina no yesisi acheche na etitifie medase enti asempa ne nyina keka obi so de akwansia ba eno asensa omu janse obi yi droge poto nyame nko akwade kosia trailer enti odroge opie so prekope odroge akwana na chese trailer so bi wono ma enkaseme beba no na enye asem ketwa blue sky so no na yesem mpejefo muni hudjuba ni nyina ka obida kwansia ba ena we so ye kwansia ho nsem na wo hye asem da ha ya ho yewra David Adonten emfoni ene da ho na wo hye enipa empemienu ahasa ene aduosom yensan hye wo nkwa enamo ekwa so ka kwantempon so kwansia ebo abobaya wo mo echese na anoye din National Safety Authority ena akeka we ebo mo ede amayen na wo hye figure ya na 2021 no 2970 ena yehire wo mo ewo mfimpimmenu ne aduonu bako na chese wo de toto mfimpimmenu ne aduonu mienu no mu a na chese 2022 de no eso te kakra be se
when ye 2,373 and when ye 2,970 na eno no mo chese ejina ho edema 20.1 20.1 me fa ne sa decrease entiso no eye fa say 20% sa na chire na board chairman na wono da National Road Safety Authority no eye Germany nkruma ono na ne Ghanaian Times da bokrata yidi nkomo no wode tuja enra ya wode nchemu no eba ye na emu no mo chese eye empim du nan ahankro ne aduosia 14,960 enya kwansia esisiye ya emu no na eye 16,182 enso esiye ewo 2021 it is 16,182 against 14,960 and also eso take kakra best of hamuchichemu enso ne achipo enum 7.55% and also so no ene eso tie no na kasa na eye involved ewa kwansia esiye imo no eye 27,616 eno ene eye esen a enya kwansia ya eno soso no wo mo chese wo hwe 2021 na eno no ye 25,000 ti no ka sa dodo no a enya akwansia no wo hwe afi atwam no a na e wo soro eten fimpim ye no ene aduonu ba ko no etinchichemu no wo hanom e wo ha se ya ede kokosi na owura enkroma abo Director General Adom National Road Safety Authority eye David Adonten wabo na baso power ni team no so ma yade sansa wo hwe figures ne ade esote ne nyina no eye da road bebreba wo mo ebo ena na so amana basa no enti sa na tie dia mo nkoso na mo modawro no na mo hye bokina se de be na fimpim ye no ne aduonu ye se yesimu no eso beti aba fo mo kranka ye be kwa wie no yesi akwansie sie de na so yanhwe obi aso afia asase na ano asase ohun yatete bia ebiasi a ba ku say eja hye potting side ho ema nipa mi no hye grabu ewo ka kase na omutimu no nti asase ya ne sa na Piero edema National Road Safety pel adusu wono so na ene Ghanaian Times adin komo ya wacha so mo so guso yo mudwuma eboda rese de be na esotie no ebekọ fom bi aka ho eno so ho asem eda ha asempa media ma na sempa mo na amashase ne lolo se mo se hihye mu no mekaisi ekọ school no na yesi obi free mu na ye obi be friend interstate succession law na eno na appeals court judge bako echese wose yehye mo kena na yedimu nkomo na dodo na atiasie yie de agina homa eni susuaso e woso ntimu aja musua amra na mo tebrofo no interstate no na wacheche mu de amaya sempa ye de yin ya mfre kojo fojo pato fojo da na wa uni ko fiasa mu na mo ha ya mfre kojo fojo mu na mo ha eti no na wo hye asema mpanyifo ekanya wo mo kyese yade a eho akohia ese bebre na ebeti ase sanse akunafo bebre no e waga na ha sei no se kobasa be ma na so ba ni fimu a aya eyawa abusua bi no modu mo fom no ano ye den enti do sa wotia ase asempa so wo hoyi wo ye japade kakra hyase na ye well because obi nim dwogu kwa de beche so obi nim se wo ha yi wo be kwa kodru fia na wo nkodru e kanipa ho eyade e woni pa ho eye dan ya ebeba esia no abomedua yi mebo dia wo hefa obi anim de ebesie kofi we no shase am pepa ma no nchrochro na ye mfre listo we mre no ayo aba wele ne kambu ama forever kambu na so hu enti se wo ye be ma na sa wo ye oba na wo be firi mu wo bra wanye will samanse anto ho eba no sa na woni ho no ma ya na nkwada na mugye o machiri no nkwada ne bre ya na ema na mugye o machiri ma ne bre ya na mema no krompo na ye gye o machiri mema no so bi bre koso be ka se anaso wo be ware kwa no ba ya na ye bibi oba na adwuma na wona nim enti de aba nyina kona busu etumeje enti no ye wose ye koso abodawuro no na omanfo ni nyina tiese de sade ne gye o ma ne sunsuanso e woso a enu ti no se wo ye be ma na se wo ye oba na wo ho no ma watumi ye japade ne ba ko mienu miensa bi no bomode afa nkrata to so na epelo ye ne bi ene abusua lo ye krompa no wakra de ama na wapa bi so so de ase wadaka mu wo tranki mu anese potomato mu anese wo chebi ne agi
peking crying a bannesan yes own cratanunie ya kenkan no wodie nie kasa tintin bi anim enye eye amanso bia obi anya ne de na anye sa ne yekosoa tena mu sey ya ne yanka ho asem na ye yesa ne bia banti no sa ne ma ne eni ho bi ma wo mo kyese guso a ekosom na we ani adesre ya Justice Irene Charity Labi ono so ediaba ya wo hwese wo se de no eni ehuda ubo no ekoso na ye e wo katafeto so dumiensa e wo Ghanaian Times da bo krata yi mu intasempa no so da ha dem de be wi ma e wo Ghanaian Times mu no ahu eye katafeto so miensa omo kyese Nana Hansen dodo na afre no bulldog omo kyese quarter final no 48,000 Ghana cedis se obo mampani Akufo-Addo entrene obeka ise okotena platform bi so ekobo mampani Akufo-Addo entrene fa men's good customers adwadifo a omo sika ko semu ni ade asemu ehu sem beje ne ho me na Ghana ha me kan ya ba bia kwakodura ne se quarter kwa setena amekowi echi no Accra Circuit Court the 48,000 Ghana cedis na ato abrante eti so Lawrence Nana Asiama Hansen wo sheda obo krata de Ghanaian Times adim ha se ya wasi bulldog ne sem okwoke kan e wo UTV so no efa men's good adwadifo ne ho no court se won kotu sika no anye saa obekọ akodam 40 days enano makomako aduanan eno ene asema eda ha sei nti eno so mu amane kakra eno no mpacho musaka da obo krata ne bia emu nche mu nyina ewo ha obekenkan na bako bi wo ha no me pesa me ka ho asem me pacho ese ukọ hobo mi eben asalacha the right pronunciation na waboa me na yesi honom no abamu a wanya mfiedu area no venato akwada na yira yesi wa yira nti yesre ni fodi da Ghanaian Times katafeto so miensa ha yehhehye no over 10 years omo chese na no blender ya January 3 ena Aaron efrifia yenhu ni biem omo chese ofri honom Domiabra obom constituency ehona ewo enwon kre ya nti hobo no no eben asalaja ehona kwada ne tie na omo chese one ne grandmother ne nanaba ena ete wo hono ma wokwa ban school no so won potem wo no ma wokwa school no po 4:30 anwumredu ye no yenhu no omo se no ohye check sa long sleeve CB no check ni bi ena ehye no ena ohye grey trousers no so na ehye no eye grey ena ohye slippers yellow eno eni akwada na husuo na entade na ehye no se de net ya Aaron eni fifie ko school yeso oka ewe oka chi ena osanso eka brofo nti otekasa mensan nyina nti yesremo a mo hu akwada yi a mo friend numbers a ewo ha yi 0245 060 585 0245 060 585 weni akwara no na wo four numbers mpacho ye hwehwe no Aaron ewo 10 years asalaja mpotem wonum na akwara na yira ye right nti yesre wo hu na Abraham Gwahwene ya me ho story be minim say Ghanaian Times page 13 and I Daily Graphic me person me ho story ko you see gold for oil any na Daily Graphic Daily Graphic we nyanru ha say na so e wakata feto so dumiensa e wo Daily Graphic wo se panyifo be ka say omo toto niema aye nhyehyɛ sɛ de beye na ye de sika kokɔ e na bɛkɔ akɔpɛ oil ho asɛma kan ye fa hu ya ye de gu ye hyemu ni ade sɛ de be na sidi no ye benya chitaye na hode ni bejane na so na and depreciate enti adon panyifo kye say your first gold for oil consignment da bedru wonim sa asɛm we bae no enim de phobia no mo nim de kakrafa anyama hoden ne ho totoye no e kire sɛ anya adwuma do mo ka no ntiase enim enso do mo kye sɛ consignment di kan no eba nyame aduma na wotwe besibu ya na ebedru nti George Mekuduka deputy minister of lands and natural resources ni fo na edasa asɛm we ho e wo Daily Graphic mu no wow yanto aso and want to share anymore na me ka say obeye hu okay yanto aso enti ene na media no my boy remo Daily Graphic na media no na ekwa ama na asem nyina ni omo chese consignment a edikan sayensa eka oil a edikan kra no ye gold ne ye kwa kwaje no nyame ya doma na wotwe ye besiw no na eba bedru George Mekuduka sofa be de akira wo hwe ensase ne mu abod emu agudie eso na eka sansem we
so mo de hihye bi e wo se odi gu akwan so no omo de gu akwan so ekita hode bi e wo so mo die no omo di ba bia kwakodura ne se ebeye omo be kick start na bibia atoto mu wase eye na ebesan so aboa ama yesidi no anya chitaye na agene na so wasan so de aka ho ese wo mo ewo gidie pa ne arehemu se fa nwa wo hwe ni mu no na wotwe ebesim no ebeba na ne duduro mu ne de na wotwe ebesim no na omo de beto ganafo nim na obibia ate ase se de enchemu no etie na wo hyemu a Samuel Abugina po no ene soafo nankasa ye ohye ensase eniemu agudie so na edi Adom ene ekuo anim ekọ empeyefo eda Ghana Chamber of Mines no enra na omo ekohia no emu no na nkitawode ni nyina kokọ wiedru no na womo chese emu no ka key players a womo a ewo sanfa ho no omo ka bi ewom womo ka se mpuna epunu no ene ekodi djuma ekọ kekansem ma babia yedru ni ekwakodru nti no enhyabode ni eguso ekoso nkitawode no so guso a ekoso a na wotwe besim ya ebedru a megidi se eho ama ne bododo na so no ebe hyase na katafa etoso miensa omo sha simple ewo eye front page ha sei asem nyina ne se 1% ilevia so afo no ehye o man sikasem so ekojamra so bedwafie ko kan sei efiti afi we mu edeko unsa last year nyina na 1.5 na yetua percent na threshold no 100 Ghana enti damu ni nyina no betumi asende 100 Ghana sa 1.5 levy no encount omo yi 1.5 no afri ho say 1% and omudi bedi juma ebedi ni nyina kire say 100 Ghana threshold na menu nyina ye wo no eni hobiem enti 1% na aba no wo send 10 cedi anopeya 1% ne ye betew wo send 20 cedis anopeya so no ho asam so no ewo ho no mo pepepe na wo hwemu a mobile money agents association no enso so kire say are you watching a bribe Bekasa? Enti adwadifo producer Kofi Hassan no say adwadifo agents no hwese 1% no ebeda na adwani mu abla ye ma Kofi Akwaba am say wo ka 11 wasem na 11 ni mu mai me pa cho 1% na dey and then it take effect yes so threshold no dey e da so gina ho no enti say wo send 100 cedis no pay ya yentel consider ben consider we send e bia 100 cedis e bia we send be above 100 cedis no na dey no okay enti parliament agi to mu say 1% in the beba so but that threshold no so mu yifi ho no or mampini. Okay, thank the you. threshold still stands. Thank you. Yeah, that's it. Kofi Hassan, a producer, and I'm about to check. I'm not so. Eti no ehwa mane na agric minister so a wa resign no. Ono so ne de no eda ha. Na wo hye kratafeto so dunwotwe a ene ehun sem no. Planting for food and jobs. It say planting for food and job ne market no de ba ye nyina no chese adwumaden a waye ewo honom ene emu enchechemu ne nyina no so. Ya tete bibi say John Boadu na be koda ministry ho. Atisem enti ye hwe so mampani ebesi sudia atisem so to de bia na no kre kakra so ewo baabi enti eno so eho asem eda ha ya emu amane nyina no da bo kretai edi aba na wo hwemu aso ahu wo kọ eye alanchemante de nso nde wadi mu nkomo bebrete me san enkom na da obakrata yi ni fa so to edumi ensa na so no ebo amane 2023 New Year School Conference no wo mo ehwese no so no ebeba so na amane na ewo ho no mo no ba Kofi Hassan bo de wo ka school asem Kofi dale school fees ade wuntua bia na ye ma wo fo nka sei na mama chaye school fees no ebi mo se ya tundodo ebi mo wo se kaka ebi si 20 30 40 50% kra and ya kola school asem na making as mo mbako international school ni ade no o say na international school no wonni sika mfa bank international school nti sa wodo ba kwa international school no bia na betimi akwa aban school enti no so enti no ya kasi akwa aban school abebe ya enti no wo hwa wa hoden na wakọ eno nche se de ne ba kọ honom no what books am homa oh na se nkwara bia school nti omoko okay but say omoko na say papa na tonji na say omoko enye ne sa omoko da say untumi so nka so no nko na 100% ni na offer anya hwe no so be bibi kakra and to offer 10% eno mfa ho
percentage na nya wasem ava 10%. but ebi wom and I saw do babeko ankra private but enye easy o but in fact asempa easy de enye easy especially we na want to be a you know aban school free aban school enrollment you know say nyo bia ye nyina ka se ekogu aban school so I mean and you want to mean contain yen I mean it's a fact it's a fact bia to mean kogu aban school eno there by this well Ose and I buy a school dive. Okay. And 2% our phone because young confusing. Our phone one our customer no. The person can many amutrim. A bit more back. What you out there? Rebecca also me go suit you. I mean, now say, I don't hear him kwa. Me chiami and Casamedia. Mitia nkwala miensa ansana adopted ones ansana omo frefre se boa me enye easy o na brabo go abeze obehu phone no so pa na ba me pacho me school fees kakra boa me na she enye easy ya twin crofo na grofo so twen ebeyi I wanted the once our wo de e wa so de nti e de se den kra e wo se wo hwe na utua ya wana wo be yenyo mo wa hwe haza ye rade e de no so ya de enko eze ohwemfoni yanko enti asempa wo hwe mu ade wo ha ya no se dodo na e wo mu no ano e na mabobo so e de ama wo no na no omampani so hwe the publisher so the new publisher omampani na dia to Ghana for inanim say ya mo wo hono ma mo nkai oman no e wo mpai bom ukọ nkoto dwanim na wo bom mpai a kai Ghana ye wo ayi patriotic anyumba ko bi kwasa empire ne dia he se wo re bom mpai ya kai Ghana so e wo nyankopon fa Ghana okay eno na wo your mind ba be mamba pa de ye on say odo ma wo man abra boku ahwe ne tie bom mpai eno ano na wo tie so bom mpai ma man ne wo tie ya bom mpai ma Ghana yan ka se ye bom mpai ma Ghana tie o ejuma ye abra boku ankrofo bom mpai ma yen but omo bompa na ye ba e wo se yeso ye adwuma ne ye na sa adwuma na hwana so omo nye thank you enti ye bompa ya ma my Ghana no adwuma no so omo ye na empanifo a ya to aba ma omo no omo so omo nye omo famu de na de na che so omo nye omo famu de ne na che so omo nye omo famu de o say e de na che so omo nye omo famu de na wo hu ye ne wunyina so Alan kasa nra wenti o se chia na mu Esta kasa be bunyina chia na mu na ntina ne kwakra ne sen o say ne kwakra se o person so na betene na o say I say o betene no nti owo mu na achie ne nyina wa hu for how many years 6 years ni baby a no hye no so ntimi ntire ne nyina ba ba ye o mampani o man ne nyina hye wonsa o mampani wa ya de pa o timi the ministry ba ko mam ayi one minister and a deputy 6 good years why ya ba ko nyamienu nyamiensa anya easy aya de mampani e ba no loyalty there you can't take it away from him. He's very loyal. Loyalty at the expense of what's it? Loyalty at the expense of loyalty. At the expense of a memo. Thank you. There's a loyalty here. When I hear lawyer, they are my mentor. No, mampani is very loyal to the allies. You understand? To the what? Very difficult. Mampani says. As a basobonti fa. Abi on say. Omampani eche ansa na obedi omampani o abraboko eto da wo mienti na se eche ye and nkrofo a opa wo mpanifo a wapa mo se asoafo o mboa ne nyina no at the time na wo sum no mo na omo ana omo twa ne ho ahia wo omo ebeyeye oni anya botre gbona o se te so bi adidi wan ka so omo medidi o se omo meboa no enti obi aba no didi a it's up to omampani so obehwe say okay obi didi enti but omampani kan say wo piska join the private sector enye na abai mu o kan wanti ede na yente wo Ghana ha say ede na yente hwenra ade a Alan Kwadwoche manten ye re kwa kan yen ma mimi say bibi fufuro bi o ma asempa be kasa wonte da na o say GTP no na mente da GTP when I say a great transformational plan. Yes. And yentuma. Nanu na meche say within that GTP ne niema na bema GTP na ye adwuma no. Ede na waka obekasa wonti bi da. Our national development plan emfa nya adwuma. That is it. GTP ya de be adwuma. Enti no de omo kan de waka yate. Wonim say no am post on Facebook say na bi mo ka yate abre fama no wie na ye hunu. Enti no until say
omo abelieve to omo sema omo ka na ama omanfo no so gidie se we de osia oyo bi won ma bebre na no mo kan omo de ye adwuma but afani bi wo ho no ma ya na te afa so nipa bi ba bedru awie no asise enye sa na onipa no kra no okan ye e de chat mamuni ni se me ba we na meye de ama enti no ye we show mu nyina wa the best e your mind etim e bi ko na bi ba sana kan we ka say akan akan didie no etie Christmas we amanonefo a omo ba fie omo se den Abrapoko a me se woni omo transe a na mo man mu sa na tie sana hatie baby anyoye ena me kwa ha me ye we ya yes me first camera ena me ka enfutura egumo ne na me say bribe of course and I say look your system na ntise mo de no ena enfutura wa ha ni me kwa na bola na suma na me say entisi yete ha ne ye ka ya na mo dwen say ye ka dia bro enra me read this story be on myjoyonline.com Kena Japan Junior usa Frichela oka oma omudi hu dwuma no se omo ba be ye wo Ghana ha sei no omo contact Ghanaian company bia no omne ne ye dwuma no so twa ticket a omo de bedi dwuma no ubegye de so omo ye na Ghana ni na omo contact no wa print fake tickets e de agumu a obna poko a full stop da be nye full stop asempa hwe ye attitude no ena ebo ye fomo enti wonim ensema ye Lancashire kan ye nyina no me ba no pa na me ka se ba ko wo ma ye me de pa ye attitude towards work say ya bandwuma na say ya nkrankra dwuma ye attitude towards work nipa no tife no so wonya adwuma nya ye dede na me unemployed ena mo mama adwuma nya asempa ma na adwuma nya nne excuses say wo wiase nyino benya de ama de enti e wontu be ma adwuma de enti e wo so ba adwuma late de enti adwuma na wo de ama no time na wo de ama no ontu be fa sa time na nya adwuma because onika e na baabi akwa baabi amete na ho wa obema excuses abrapoko ma men ka se mencho you see and same way there be ankrofo ka I disagree wonim de enti the same person na okase e na menika e na baabi amete ne wane ade no okobroni kroma on ma say excuse that is it exactly wonim de enti se broni fa wa adwuma or the insheshe go so that you don't give any excuse. Ma wunya a prayer obenya excuse because Bonin himself was reported 7 was say bibia say look by 7 pepe when do ejumema we providing everything for you so what is your excuse I won't be ejuma in the first place no wo kwa kopa ejuma no na wo say ejuma no kopa say ejuma no na ma ba bi ntina you see maybe negotiation you see that is the challenge we have in this country enunti na ma enkrofo make a lot of excuse obi beka say uko ministry 12 o'clock nipa na kodidi and owie ye 3 na wapon okay who polices the policeman the same person or ministry odisa and some phone or on to me why because the supervision of what you can't do it until now 8 hours I won't want but you see go to the ministries who is supervising them why not show more ye ja omo so omo nya de omo pe na nipa no 12 o'clock kwa di train no kwa nipa no na o supervision ni monitor no okwa weekend oba Tuesday Tuesday na any working day of this time juma intino why na policy the police at the end of the day no me de ne said the fact say bia me wo ha na de no supervise me no de wo so ye no onye no eno so che say wa me so no me fa ne say adwuma me ye ni bia bia sa na wa sorry na pa be ka cheti go say me nya ka enti mama me nya ka enti me mfinti mama na me de me no want to be fa me because of bia me tinti no adwuma bi say no enti adwuma na tira fie enti media ya na omo ye na we are unemployed ebi won ma genuinely no na nia bredwuma o padwuma na ye a wo platform no se mo ma dwuma nye obi nsenya dwuma kro na timu a subanya wode tim no fa unsa koka ne sesi a koma no suspension wo benya wan kasa wo colleague na se nipa bia wo wa dwuma mu bia no akasa ma sa nipa ne se nipa no otu sa na mokra no ompe wasem eno ompe wo yie enti no sad na de ti o man yi mu na bia pe bia na ye adwuma no wo ho ma wo be ye no a obi betu aka cho se eyade de bia ka se bandwuma ye nsoa enti onya koye na wo ya bandwuma he time a ope na abekọ and meka yewra kusibuafo ebro mo is it public sector reforms Kofi obaboamia public sector reforms so no be penyu obeda ho and some papa yi kan ye nyensam keto e no omo be hye se wo badwuma tama wo de be batama wo de be kɔ ni nyina no ye be asase minim de akwakosi
if it is still working there, I have no idea. But I said nothing is working, and the discipline Lancaster can you know. Some more to media juma from head to toe, and Kabebo Magana Tumpong. Yes, sir. You bet to say ya. Bonintin am rawo ho. Enti no say obi attitude enkoye obi wo attitude phone cry ye betumi dem ra no e shape ni pakra ya banjuma obi say eh na wo de just say private adwuma na ya so de say wa confuse because attitude na what this are notify one kwadwuma oh enade oh enade notify no now a private company mo how much would the America would say obeba ye adwuma yes sorry 3 a.m. so yes na would mika na mo kwaso enye easy and say yen change yen attitude yate yen change yen attitude towards adwuma ye say ya banjuma say ya ankwankwa adwuma confisi change your attitude na jai problem no oh me dey kofi oni me for